لیگ صدر شہباز شریف و گشتہ کے کاوے موسوی وتی دل مزن کو تک وچے نواز شریف و پہلی لوٹے تک کاوی پہلی لوٹر عمران نیازی دف و دیمت رندی شاہماتی مشرف زمانہ کا برطانیہ براڈ شیٹ کمپنی اپوائنٹ کو تک آئی کلدار کرپشن ثابت کتنا کو تک عمران نیازی شریف کا ہول کم شرف کنگر ٹی وی سرا پروپیگنڈا کو تک راج زر زوال کنگ بتگا بلے میں سرا کلدار کرپشن ثابت نہ بتگ گوستگی 20 سالہ نواز شریف علاقہ کرپشن انکوائری کنگ بتگ بلے ہچ نہ رسائی JUI فیس سرخ مولانا فضل الرحمان گشتے کے منچہ MQM دل جمع تحریک عدم اعتماد پیش بتگ سرکار جند اتحادیاں یلدا تک MQM کو جوانی ہم آہنگی استے عمران خان نو راج جہانگیر نہیں چاری باری کو جام کردہ بدبخت عمران خان ہمراہ داری کنا اور میں سیاست زمانتانی سیاست نہیں زبان بھسے سیاستی MQM پاکستان راشن خالد مقبول صدیقی گشتے کے مارا مولانا سبب باز دل بڈی رستائی مولانا فضل الرحمان رائے باز ارزش دارید اور مارا باز وشی بتائی مروچی مولانا فضل الرحمان ڈلے سروکی کو تک میں گورا اتکا کو میں سرکار حوار بتگی بلے میں صدہ گیش کارندہ بیگواں ہاں پاکستان مسلم لیگ نائب صدر مریم نواز گشتے کے عمران خان 65 ملین پاؤنڈ خرچ کو تک اور نواز شریف سر 65 کلدار کرپشن ثابت کتنا کو تک نواز شریف سر واجہ ہدے گو شان شرف برس کو تک اور موسوی معافی نامہ عمران خان علاقہ چارج شیٹیں وزن وزیر عمران خان گشتے کے اسلام کو ناشرکاری و انتہا پسند دیئے ہچوڑی سیادی نیستے دنیای گپ شریعہ ویزاں کے اسلام ایمنی مذہبی اور دنیا ہمک کنڈ مسلمان اسلاموفوبیا ویلانی آماچا دنیا اسلاموفوبیا ویلانی بے توار بتگا اور مذہب گو ناشرکاری ہم گرنج کنگ بتگ ای جوانی عملی نبتگ 9/11 پس اسلاموفوبیا تہا گیشی بتگ اقوام متحدہ 15 مارچ اسلاموفوبیا میان استوانی روز قرار داتا ہے اسلام آباد برجاہی دریکارانی وزیرانی دیوانہ تران کنانا چین دریکارانی وزیر وانگ جی گشتے کے 54 مسلمانی ملکہ 1 بیلٹ 1 روڈ منصوبے سرا دستخط کو تک چین 600 ملکانی ملکہ 400 ارب ڈالر سرمایہ کاری کرنے گئی چین اقوام متحدہ اسلامی دنیا نیمگا کتگی پلہ مرضی ہچ سمشکار نبی اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سر ریکارڈ کتگی کلو OIC دریکارانی وزیرانی دیوانہ اشکنائی نگو تک اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے گشتے کے OIC دنیا ایمنی سلامتی اور ہم آہنگی دیم روی دے گا جوانی کردی ادا کرنے گئی کم دیم روی کتگی ملکہ بازی چیلنجانی دیم پانا OIC دریکارانی وزیرانی دیوانہ تران کنانا کازکستان نائب وزن وزیر مختار تلبردی گشتے کے افغانستان نگیگی جاورا سرا مارا باز دلگرانی استا افغانستان انسانی ہمدردی بنیادہ کمک کنک بھی ملکانی نیامہ یکو دومی سر انحصار گیش بوانی ای وحدہ دنیا میں آنستمانی سطح بازی جیڑہانی آماچے دریکارانی بنجائی وزیر شاہ محمود قریشی گشتے کے پاکستان گپ سرا پہاڑ بندید کے OIC دیوان مہمان جلیے کنگ گئی OIC دیوان 2 ارب مسلمانانی تواری پاکستان اسلاموفوبیا علاقہ منگ نامہ منظور کنائی نگے واسطہ جوانی کرداری ادا کو تک کشمیر فلسطین انسانی حقانی علاق ورزی برجاہیں سعودی عرب دریکارانی وزیر شہزاد فیصل بن فرحان السعود گشتے کے اسلاموفوبیا علاقہ اقوام متحدہ پاکستان نے کرد سطح کرزید اسلاموفوبیا علاقہ 15 مارچ میان استمانی روز قرار دے گا میان استمانی سطح مسلمان ملک دل بڈی رسید میان استمانی منگ نامہ ہنی درچہ فلسطین جیڑا پرامنی گشگی والی واحش مندی کراچی تمک صدر لیاری چاکی واڑہ تھانے پیسرے کے SHO چاند خان نیازی اوگو ہمرائی ناشناسی مردمانی تیرگوالی بیران DIG پولیس ساؤتھ شرجیل کھرل گشتے کی لیاری پیسرے کے SHO چاند خان نیازی اور یہ ہمراہ عبدالرحمان بلوچ آمد گس پیش بوگا پد واتر روگا بتگا از صدر موٹر سائیکل سوارا نشانک جوڑ کو تگا عبدالرحمان بلوچ سیادی چا بلوچستان اور محکمہ ایجوکیشن ملازم
برنائی دمک زرغون گرہ کوئلے کان گیس پور بوگے سبب شش کانجن ٹپی 2 جاوری نگی گیا ریسکیو ٹیم کانجن گو نگی گی جاورہ کشتگا کوئٹیا ریفر کو تگا کراچی شارع فیصل سرا مروچی صوبے مالا ٹرک موٹر سائیکل ڈیکو اداتک اور چریشی سببا پیتیگو 2 جنے کی چکا ہوار ویران بوتگ ویل ہما پیشتکا کے واحدی پیٹوتی 2 چکا اسکول برگا بوتگ ویل شارع فیصل عوامی مرکز نزدیکا پیشتکا